bitatu 500 birategereje. Mukanya birari bitanu. Uri tayari? Okay. So ubwo rero jamani magnifique. Aha, ubwo rero abadukurikira kuri YouTube barabona imodoka nziza cyane. Imodoka nziza cyane. Ndebera ubwoko. Volkswagen. Irazwi imodoka y'uruganda. Niza rwose igera hano dukoreraho SKFM ikorera mu nyubako y'abadezami. Aho nero itwaye nde? Kuko imodoka ni nyinshi ziri gutambuka. Iyi yo itwaye nde? Sangamfura Christian. Baramubona Lorenzo buryo ageze kuri radio SK abikorera. Ende umuntu mutwaye? Oya ndasha amubona uburyo asohoka. Abona uburyo asohoka n'agakofi. Umuntu umustari. Neriva amwakira. Kave Solekol wa SKFM Gasana Neriva yagiye kumwakira. Bati ikaze cyane aho bari bakiri hasi. Ambwira bati umeze ute bimeze bite? Iba 99 uwo numugisha muri SKF. Nishimiye guhura nawe ahantu nishimiye nawe ugomba kuhishimira. Urakoze cyane. Asante sana. Amatago hamwe ukagira Imana we. Urakoze cyane. Nuko. Yes. Reka turebe bakomeza bagereka round. Uyu ni Karegeya abavuye muri The Phone Train ni ikiganiro bakorana na Maurice ndakeka nacyo kizi ni ikiganiro kiba kiryoshye. Ndagikunda cyane. Baganira ku makuru ya politiki. Ndagikunda cyane nicyo kiganiro nagiye nkurikira amakuru ya politiki. Ngenda kuva mbyutse kujya muri douche nicyo mba nkurikiye kugeza nibura ntangiye kumva ibindi biganiro bya sport bitangira saa 3 saa 4 ariko ni ikiganiro kiza cyane kiririshe bavuga ku ngingo nyinshi z'ubuzima bw'igihugu so ni ikiganiro kiza cyane kandi kirimo abagabo bakuru abasaje so interesting. Ngewe rero ndagira ngo ahanini twigarukire ku rukiko mu kiganiro ujemo ni ikiganiro kiza kirimo Kazungu Claver. Ubundi Kazungu Claver n'umuntu ufata gute mu buzima bwawe ubundi? Kazungu Claver ni mukuru wanjye ni na mukuru wacu nk'abanyamakuru b'imikino ni mukuru wanjye ni mukuru wacu abanyamakuru b'imikino benshi urabizi ko turamwubaha ni role model ni umuntu w'ikitegererezo nyine twakuze twumva ntekereza ko abanyamakuru benshi b'imyaka yanjye n'abandi utaho gato bagomba kuba benshi muri bo bashobora kubwira ko Kazungu Claver ari mu banyamakuru batumye bakora itangazamakuru ry'imikino. Rega byarashoboka ko twakora indi itangazamakuru itari imikino tugakora ubukungu tugakora politiki ariko kujya mu mikino harabo twarebeyeho murabo rero Kazungu arimo ngiye by'umwihariko ndamukunda cyane. Rero SKFM wahageze ngaha. Merci beaucoup. Dore ngibi birango ngiki kirango rwose uragisoma ujya kugisoma Lorenzo bamwita Musangamfura Lorenzo Christian. Twagiye rero ndagenda nkutembereza nkwereka ukuntu ibintu bimeze aho ni muri Nizuru muhora hazi tugende turakomeza tuze hano haba hica abakobwa beza cyane dore ngo uyu muntu Buongiorno come stai? Umeze neza? Nice to meet you. Nitwa Lorenzo umunyamakuru mu mushyano w'urukiko rw'ubujurire rw'ikirenga. Sorry ntabwo ndamenya kwitandukanya neza n'ubwa mbere ngiye gukora mu kiganiro nyine cyitwa urukiko I think so reka rero imanza zicibwe ubutabera dutanga ubutabera turaramye ibintu bigende neza cyane. Uyu rero nakubwiragaho kuri customer care bamwita Monique ubwo wamubonye niho ubanza ubwo mwiza cyane. Yego uyu nguyu ibintu by'amafaranga niba ari kuri 3 niba ari kuri 7 uyu bamwita Didin ndakwemera ubwo ukora amafaranga you understand nuko rero merci ubwo rero twakozeho akantu gatoya reka dusubire ku muyobozi kwa Maurice naho mpakwereka kose haniko ni ku muyobozi wa radio. Bonjour monsieur, bonjour mon grand frère. Amahoro. Nice to meet you again. It's been a while, huh?
uje mu kazi nje mu kazi kuwa mbere nje mu kazi. What's new? Karibu sana. Harimo ibintu byinshi bishya nyine tudiringa n'imikino niyo ku munsi wa mbere, so mu mikino hari ibintu byinshi muvunguriraho se nka bibiri. Abakunzi b'ikipe ya PRFC ejo nyuma y'aho polisi batsinze ibitego 2-1 barashinja polisi gukina yihanyagura kandi ari umukino wa gicuti. Niki kintu kigezweho. Felicitation karibu. Urakoze cyane. Aha rero ni ku muyobozi Lorenzo wa radio bamwita Wera Jean Maurice. Yego. Twikomereze tugende. Harahasigaye? Ahasigaye. Tugende no kwa boss naho. Mugire mwenyewe nawe ugire icyo umubwira. Kamusuze ndebe uko ameze yari boss ari mu biro. Mbere yo kujya muri studio abari boss. Turebe uko ameze. Boss. Asante sana. Merci. Rero kaze kuri SFM. Murakoze cyane. Twishimiye kwakira kandi turizera ko bizagenda neza, tuzakorana neza. Siko bimaze. Bigomba kugenda neza kuko ibyo dukora burya nta mibare myinshi bamo. Ntekereza ko itangazamakuru ry'imikino burya umuntu yashobora kuba undi muntu, yashobora kuba umunyamakuru w'ibindi, yashobora kuba umunyamakuru wa politike, ubukungu. Imikino nuko tuzi ko nyine ari itangazamakuru riryoha. Ntekereza ko wenda muri iki gihe ibintu bigenda bihinduka, hagenda hazamo bitterness, kubihirizanya, ariko ntekereza ko ubundi siporo ikwiye kubiryoshye abantu bakumva baryohewe. So ntekereza ko rero ni famiye, turizera ko bizagenda neza. Impano ntituyishidikanyaho, urayifite kandi n'ibindi turi abantu ntazibana zidakomanya amahembe. Twizere ko rwose nta kibazo. Ntitushidikanya ku bushobozi bwawe, ntitushidikanya ku buhanga bwawe. Turizera ko ibintu bigiye kuba byiza kurushaho. Abafaransa baravuga ngo ni joindre l'utile à l'agréable. Twongereye icyiza ku cyiza cyane ku cyiza. So turizera ko bizagenda neza cyane. Ikaze rero mu muryango, hano ni famiye, uzagira ikibazo na kimwe. Nishimye, ndumva mfitemo akantu ka panic, ndumva ni nahantu hashya nyine. Iyi studio ngewe ntekereza ko n'abanyamakuru bakora hano abenshi ntekereza ko nabatanze kugera muri studio ikiri chantier. Ikigona kigeze mu buryo kikiri chantier, bakirimo kubaka, batarakora ibirango, batarashyiramo amarangi n'ibindi. So kwagaruka rero yarabaye radio, yarafasha abanyarwanda barayikunze. Kazungu arimo ararebwa n'imbaga akiri mu ijambo ry'Imana. Nikigaragaza ko mezi 7 ashize hari akazi gakomeye kakozwe hano. Nje rero mu chantier navuga yuzuye, nuko ngeramo ama interior design. Tekereza ko bitazangora cyane, kandi ikindi burya abantu muri sport tumeze nka famille, turamenyeranye cyane. So Kazungu turahoberanye, na Isari maracacambo ibintu birakomeye cyane. So nta gishya rero, abanyarwanda nibaze kuri SKFM turyoherwe. Ubundi u Rwanda rugira Imana, rugira SKFM. Merci. Asante sana. Merci. bayita Real Madrid. Iyi ni Real Madrid. Uyu ni Perez. Ahubwo se ko mbona ari Paris Saint-Germain yise. Ubundi ukinjira, ubundi ukajya mu kiganiro cya mbere cya siporo mu Rwanda, nta kindi kintu. Merci. Dore ngibi birango bya 93 n'ibice 9 SKFM. Hano urongera. Ubwo rero igisigaye wowe ni ukwinjira mu kiganiro urukiko rw'ikirenga, ikiganiro cya mbere